ne workshop ngiyaqala ukufika la ngishaya ngesikhareji bafowethu onibingelelayo uqondanisa ngowasisi ngiqhamuka enquthu esigodini sawaGcobanyawo ngihamba nomama maphungula lana iy'ngane zomama kunengoma yethu esiyenzile ephume izolo ngeyi-7 ithayitlayo ithi amalisini uqondanisa besigqoke kanjena abasibonile nangumama ngicela mambingelele Sanibonani Thembu. Siyaphila nathi siyajabula bakithi kuba ngani namhlanje. imicimbi lona imanda of-all bafowethu ngicela sisapothe kakhulu amathikithi seninawo yini niwathengile amathikithi bafowethu niphume ngothi nje niyoseka umcimbi bafowethu lo mcimbi mkhulu kakhulu futhi uyinhlanhla enkulu ukuthi ube nomcimbi omnakaThekwini mama ake sibashayelele ngoma lena He's